rationalization na bol changwa te to khen khat tunu ta kin endinga te khen na ding na herak tinga n root over x a hiya into n root over y a hi nge lekha herak tinga root over ma banga le om n to kom hu che hi le yai n root over kha ki kop sak dingin x into y hedan ana bol diwa hi omzia taktu bangai chile 3 root over 16 into 3 root over 9 bang hita zen le he bang chi bol dia chi le kha root 3 le root 3 ki bang hi jaka kha cube root over 16 into 9 chana bagal tin hai ba solve di mo hai jaka heda na application kha bol dan na ke jaldi mo hi 3 over root 4 into 3 over root 16 and leo chin kha he tigel ki bang hi jaka kha 3 root common awala di mo he no number bangom 4 into he no number bangom 16 ho chaile cube root over 6 4s are 24 2 and hand 4 1 is 4 5 6 64 then cube root ai changa kha 64 na chu kha yela ngal khileo chin 8 bangza 64 ale 8 8 are 64 ive hile keda na va hi nge wale helak tenga cube pin chin number khat thum ve na multiply wana nga angai chi ai ve he kha tampin na hi khat gi 64 pin kha 4 in wala leo chin 4 1 is 4 4 6 are 24 and then 4 4s are 16 ho chele chu 4 thum ve om chi nai ta ve mo 4 thum ve om nge le he to he cube root cancel leo chin the answer will be 4 yada na va hi diwei ve mo ho jaka yada na va lak som te le a cube root kha at least 2 cube is equal to 8 mo 3 cube is equal to 27 4 cube equal to 64 he te kha at least 9 cube tan na va thik som do hi to example I lak 3 root over 4 into 3 root over 16 he te kha ut le cube root le ke chi mo paila ma kon technical lo da dia cube root over 4 into 16 e kha dina bangale 16 4s are 64 eve mole achile exponential lo kha he ya ki jang thi ve 64 na chi kha 4 cube pe ta ve ho chaile formula khat kha exponential lo ai nei kha the min chin a root over x to the power b hi nge le he bang chi gi galai chi le kha x to the power b into 1 by a hai pin kha 1 by a an pai ni be ho chaile helak len leo chin yai kha na x da na hisab leute mo yai kha na b da na hisab leute hetigel kha ange nge na gel de chinai be 4 to the power 3 actually yai pen bang chi ki gel ya iom pen kha bang chi ki gel le exponent pa ma 1 by a ba ki koi ho chaile into 1 by 3 na ba koi ngai 3 into 3 cancel out 1 into 1 will be 1 and 4 to the power 1 is exactly the same as 4 hoi ja kan answer hi ve ve di hoi ja ka textbook ki bang ke le asol dan answer kha ki bang ve ve hi chi khana thei mangin lo du zana distributive property isin sa pyo khat yen ki zol dia a into hei akigal ke le phat poilo mo a b plus ye hi chang bang chi ki sol zela le a into b pacha hi sign bangom plus paisa hi plus ki gel pacha a into c hei te khana thei siam no du na law le hei pen to hei kha bracket ta ba koi khumun la hei pen to hei na multiply non cha ni chana bracket ba koi khum le chana sign khai chakila suk mai be mo hu che hi le chu a into b plus a into c na hong chang kha he ya product khat modi plus he product khat mono divide gel ba solve di chi nai be to na why dan na problem bang za ya mi solve dia akhat na ding na kwak tom suk tamai mai le 3 root 2 3 plus 9 root 2 chini actually distributive property bang chi ki solve pa le
Here ama sa penin here multiply ma sa dibe. Mo. Which ay le 3 root 2 should be multiplied with 3. Which ay bangong plus Here to here multiply di kay bracket ko ile. 3 root 2 into 9 hi changa kha enole. 3 root 2 into 9 root 2. Hi bang multiply di hiya mi chile. A root ma te a number na ba multiply do. 3 9s are 27. Root 2 to root 2 ka na multiply changa bang hindi. Root 2 holding square. Hindi be. Hoy sa ka hetigil cancel leo chin. 2 cho china. That means 27 into 2 china hindi. China be. Hule 2 7s are 14. 2 2s are 4 hindi. Ibang kat 1 and hen to 5 hindi. Mo. Hoy le cho nansar bang hindi. 3 into 3 ay pen ka ama pen to ba multiply le chin 3 3s are 9. Hey root 2 ka multiply pi dom lo izaka plus 54. Hoy zaka hichira na bagal thila lebe. Ken khat katin hey pen helama koi apoi nam lo bang zaka le closure property abanga again number ni igom le akoi masaka ko inunung apoi nam lo male. Hoy da na kha simplify ya ki chi changa hichaki volebe. To dan ma khatian non dia to te khena dina kha thum nei nei ve hilele to na a plus b hi china ki kol khum hen la helak tenga c plus d chi bang hitale bang chi bang aso di ai te chi changa kha hi a to c multiply ma sa pen di a into c bracket ko khum di hi sin kha plus e plus into plus is plus hi pen kha hi ma multiply non di a into d mo hoy ke chana he kha ke jang beta multiply beta chana he lak tinga plus he bang plus so he plus ba koi non di b into c hoy changa kha he lak tinga plus he bang plus into plus will give you plus so b into d hu chai le chu term ni ya ne chana he term ni wa he lak tinga kala multiply sign le bracket ke koi mai lekha multiply sign china to ki bang hi hoy jaka a in c ba multiply masadi acha d on multiply non di hoy cha a in he tigela multiply cha b on ki panding in b le c to di multiply di mo hei kha apai dan na chiam te gi ye di mo hi tun hei dan mai na question dang khat kon phok tom dei sol jol dia 3 plus root 2 plus root 3 chini hu che hi le en leo chin hai bracket akala plus or minus somlo hi zia ka kha tan ta ka dena formula ba sak ngai ve dena bangali hi 3 in khatu multiply ma sadi cheve 3 2s are 6 he like tinga plus here plus multiply le chin plus 3 into root 3 will be 3 root 3 hi chidan dena multiply changa kha he root nei lo to root nei kha ki multiply thelo changa root nei lo pen kha he root 3 ma ya kha 1 amda na ki hisab in chin 3 to 5 multiply di Hoy zaka 3 into root 2 will be 3 root 3 plus 2 into root 2 will be 2 in root nei lo hilak tinga 1 humda na hisab dio 2 into 1 is 2 and then hebang root 2 mala and then plus into plus will be plus and then root 2 into root 3 chi chang khai no le root over a into root over b ki chi kha root over a b hu chai le hilak tinga bang root over 2 into root over 3 multiply de kisa he no ya te root no ya common a koi khom na hi le chu 2 into 3 hi ngai de then means it will be root over 6 hoy zaka root over 6 mo here in here multiply di hoy ke che here in here multiply non di hoy ke che here in multiply di here multiply non di ho che le le chen he lak tinga 6 number ma kya ding he ke be mo le hoy chang na he no le chen 3 root 3 2 root 3 Hey te kha bang zaka ki gom thei lawai chi le kha aru to ki bang loi be hey root 3 in chin hey root 2 be hoy zaka ki bang lo gom chom thei lo he lak tinga en le chin root over 69 chin 6 kha factorization ma bole chin to 3 sar 6 3 1 is 3 akamon lakhya jom thei to lo hoy zaka hey kha standard form je to aniu pe na oma hi zaka hoy zaka answer kha 3 root 3 plus 2 root 2 plus root 6 plus 6 hey constant term pe na la sa ko ile chin le apoi nam lo hilal he ta na le cho dik tho mo hoy zaka simplification ni bol chang kha he da na bol zel de hi